Lijepi pozdrav dragi gledatelji, Darko iza kamere, ispred kamere Philipsov PFL 7008 Full HD LCD 3D televizor koji ove godine Philips kandidira u srednjem cjenovnom segmentu. Ukratko ćemo vam u ovom videu pokazati kako možete izvući najviše iz slike, odnosno na koje karakteristike da obratite pažnju unutar izbornika koje nudi. Za početak otvorili smo glavni izbornik i tu ćemo otići do setup opcije. Nakon toga sljedeći izbornik zahtijeva da odemo jednu strelicu dolje u TV settings i dolazimo do picture izbornika. Strelica desno otvara predloške. Philips ih ima nekoliko. Ovisno o tome kako ste ga podesili na samoj instalaciji, može biti u personal ili u standard predlošcima, od kojih niti jedan ne pruža posebno preciznu sliku. Ako želite preciznu sliku koja će odgovarati originalnom zapisu, tada gledajte Movie i ESF Day i ESF Night predloške. Zadnja dva su naravno najzanimljivija za one koji žele izvući najviše iz ovog televizora, zato što otvaraju dodatne opcije koje uključuju podešavanje RGB balansa i podešavanje parametara za pojedine boje. Konkretno ovaj televizor smo kalibrirali u ESF Night predlošku, koji tvornički ponovno nas nije oduševio po pitanju RGB balansa, jer ove godine smo vidjeli puno bolje podešene modele. No, zato su tu opcije koje omogućavaju da to ispravimo. Backlight kontrast se odnosi na intenzitet pozadinskog osvjetljenja. Što je ova vrijednost veća, to će slika na ekranu biti veće svjetline. Ovu opciju nismo dirali, ostavili smo na 60. Ona je nešto veća za ESF Day predložak koji je namijenjen dnevnom gledanju. No, po našim mjerenjima i vrijednost 60 je dovoljno svjetla da i po danu, a i po noći pruži dovoljno dinamičnu sliku. Color opciju nismo dirali, prvenstveno zato što nije trebalo, a i tu su naprednije opcije koje omogućavaju preciznije podešavanje. Sharpness Philips drži na 2 tvornički. Smatramo da je to previše, to eventualno možete koristiti kod SD signala, dok kod HD-a gdje imate jedno mapiranje piksela, znači nema potrebe da televizor dodatno pojačava oštrinu, opciju možete potpuno isključiti. Noise reduction, ponovno preporučujemo da ga gasite, osim kada povezujete stara sučelja, stare SCART uređaje, znači video rekordere, tada možete prilagoditi ovu opciju. MPEG Artifact Reduction za redukciju smetnje digitalne slike nije nešto učinkovita, možete ju podesiti, no sumnjamo da ćete razliku vidjeti. Sad, Pixel Precise predložak nudi nešto više opcija i to za početak Perfect Natural Motion koji uvodi interpolaciju u sliku. To znači da kada gledate film, pokreti će biti glađi, kadrovi će se brže odvijati, no to ne odgovara originalnom taktu filma. Zato ovo je idealno da bude ugašeno. Sad, problem je u tome što Clear LCD funkcija ne čisti dovoljno sliku sama po sebi i u slici su prisutna zamućenja. Da biste dobili najveću oštrinu, potrebno je da Clear LCD bude on i da Perfect Natural Motion bude na minimumu. Za TV program bit će u redu, ali za filmove, nažalost, to je kompromis koji je prisutan kod ovog modela. Advanced Sharpness ne preporučujemo, isto što smo rekli za Sharpness. Dynamic Contrast također ne, jer uvodi disbalans u slici, varijacije itd. Sad, Dynamic Backlight tvornički na off. I kao što vidite, koliko je to moguće vidjeti na kameri, crna boja je bitno svjetlija. Dolje vidite pokazivač potrošnje energije. Kada stavimo
standard, potrošnja padne i crna boja postaje bitno uvjerljivija, tako da preporučujemo da podesete na standard. Best Power će dodatno smanjiti potrošnju energije i crnu će još potamniti, no problem je u tome što ćete kod gledanja filma imati nagle skokove u svjetlini i nekada prigušene detalje. Isto vrijedi i za Best Picture. Dakle, standard. Na kraju ISF Expert izbornik gdje imate svjetlosni senzor koji prilagođava svjetlinu ovisno o uvjetima u prostoriji. Ponovno, ako želite kontrolirane karakteristike, neka opcija bude isključena. Gama je tvornički idealna, to ne trebamo ništa dirati. Color Temperature, previše plave boje, znači tu moramo ići na Custom opciju i onda u Custom izborniku napraviti opcije koje vidite. Dakle, previše plave, smanjili smo plavu i vrijednost 7, to se odnosi na crvenu komponentu u pozadinskom osvjetljenju. Znači, povećali smo crvenu boju kod pozadinskog osvjetljenja da bi dobili pravilan ujednačen balans. Video kontrast za podešavanje razine bijele boje, brightness za podešavanje razine crne boje, color control za podešavanje svake pojedine boje. Nakon podešanja temperature boje nije bilo potrebe da ovdje išta mijenjamo, tako da su ovdje opcije ostale tvornički na nuli. RGB only predložak je, odnosno to su opcije koje puštaju samo jednu komponentu na ekranu, namijenjene za podešavanje boja, što možete probati uz pomoć besplatnog AVS HD 709 diska ili nekog drugog podesiti ako nemate opremu za kalibraciju. Na dnu još opcija za igrače konzole i spajanje na računalo. Odnosi se na pravilno mapiranje piksela i puštanje 4:4:4 formata slike. Što se tiče sljedeće opcije za Full HD sadržaje, preporučujemo Unscaled opciju, a koja će piksele prikazati u 1:1 mapiranju. Kratko, to je bilo to što se tiče slike. Još jedan detalj koji vjerojatno će zanimati one koji planiraju ovaj televizor spojiti na vanjski sustav kućnog kina. Ako želite 5.1 Dolby Digital i DTS zvuk, potrebno je u audio out formatu odabrati multi-channel. Tvornički je na stereo. Evo kratko, to je bilo sve o opcijama za Philips 7008 LCD televizor. Uskoro očekujte i video recenziju ovog modela, kao i ovakve priloge za druge televizore. Srdečan pozdrav i doviđenja.